ni ri nhwanyana ni ri one loko hi sungula. Okay, yeah. We no va wa hi rhandza na vafana kasi why mi nga lavi ku etela rikhurisini ku hi mi vona u lava ku vafana lava mi rhwala ni ku ri ku endleka yini ku endleka yini because my home is burukula ni mbala yeah le davuka yeah busy we famba siya tshama exikarhi ka vanhu so ka Johan loko sungula swona a swi nga ri na foundation ya kahle nakona a va xavisa swilo hi mavoko so tikhasete a va xavisa ndlela liya so ni ve ni believe ku ri vanhu hambi vo vulavula va endla yini loko xikwembu swi lave ku swilo swi endleka swi ta endleka shout out yi approach you at gay vatwa nga ri phela leyi nga ri tlangela hala ka team ya hina and stuff hi kumeka hi kha yi mbala tiwiki hi kha yi mbala skirt yeah swi byi fikeleli kwalani ani u rele gwajeni so teni ngibyela state ya le gwajeni mara ku ya na u ta hi follow ka rin'wana ma ya chara okay. Hi guys, welcome to the channel. If you are new to the channel, make sure you subscribe, like, comment, press the notification bell. Every time I drop anything, guys, you'll be notified. Guess what? Guys, I have one of the most talented guys around my kasi, around my hood, around my village. So if you are new to the channel, guys, make sure, guys, please subscribe, guys. Subscribe and become part of the family, become part of our community, guys. So if you guys subscribe, you're gonna help us grow. We have to do more than what we are doing right now, guys. As you can see, from Josie to Limpopo to Kasi, from the Dusty Strait, we're still doing this thing, guys, for you guys. So please subscribe. Don't just watch, subscribe, guys. As you can see, Anineshe, guys, and Fambinrineshe, the Nama Nigeria Maka Josefa. Joseph, as you can see, guys. So ndasungulale at introduce kuri Imani wakamani vitrayenera straight no bangtiba kuri Imani sukeni ni bla na vanhu. Okay, hello guys, la bla ku isonu tshama ka Josefa ni patio la ya la ta Nigeria kutala manti va isu hi mina manafe bokona mfenya Mana favor ko na mafenya. Okay. And then like no man like come man. Hi guys, this is Jade Nethanani. Ka phatile one ya ma Nigeria ni van khan tlanga phati ya Chisoma. Right? Chisoma. Okay. Says ya bu evil. Oh yeah. And then come man la. Hi guys, my name is Zako Manganyi, but I'm known as Ebube kama Nigeria maka Josefa. Ebube. Yeah, Ebube. Yeah. Okay. And then lali komi mala. Hello guys, my name is Sean Sitole. When I mean tiba ku Ration wa Marimba, and loko ni producer. Okay. So like ka story kumbe ka drama ya Nigeria. Ntiveka hi mafamba dedo di batifilungu hey baba okay alright okay and the alan coming man like ayas yeah okay guys la they like that last mashaba kusoka Joseph then ka patla ya Nigeria ntiveka now Mr. Onowi. Yeah, they're eating the Mr. Mafam. So you two is more like you guys are brothers. Yeah. Meeting ngalaka ka story leshwan. But I mean like I've seen your skits, ne? Ka Facebook most of the time. Because you guys are not really acting. Me shoot at the skits. So that is skits so sungwina me shoot out. Because look nangutesa is less than 5 minutes. Mandisanyana. So I'm going to say sakuri why minga shoot it like the full length drama, maybe letting out the season, letting out take 30 minutes. Imana angata na idea yo ila go shoot at the skits 10. I have loved it. I share it now. Makale yi tshama hasi kwero yi vumelela. Yeah, tani loko vanhu va hlanganini va ta ku na mihleketo ya ku hambana. Yeah. So firstly loko hi za hi endla ti skits a ku timhaka to vanhu lava vonaka swi faneke swi va siya ka khoma. Okay. Inani okay. Mbongo skits ya leyo
loko munhu n'wi tsema ku ri a fane a langusele yitaku ku ri munhu a sale ka xoko kahle kahle and then ku humelele yini laha ya ni twisisa se a hi la ku swi endla hi ndlela leyi ku ri swi siya swa ha ri na ntora. okay Yeah. ni twisisa okay i mani a nga ta na vito ra manager maka Joseph and n'wina van'wanyana loko mi twa vito manager maka Joseph hi xi lexi xi nge ti you know what vito leri ta vana rona leswiwani. la nga ta na vito ra manager maka Joseph i Sean, I think i Sean na Manafeng. Okay. Yeah, even then group hinkwayo vhela yi swi tsakela cause leswi swi actaku swi va swi swi representa Nigeria. Yeah, hi va hi ri tsakela hinkwenu. Okay, and then n'wina va vinyi va Ayas loko mi twa mhaka ya inani ya yo manager maka Joseph i xini lexi xi nga fika ka yona ngwenya kahle kahle hi vito leri manager maka Joseph. mina ni vi na mahika blind ma ku vhele ka vanhu vo tala lava nge le ku endleni ka to video letiwani ta shortcut vo tala va vona a va zangi va na mavito lama ma like manageria hina hi hi combine like hi va team so and then se ku tumbuluka vito leriya ra manageria mini vito na mina ni va ni yimana so ri right vito leri ra manageria maka Joseph because ama kona manageria ka video leti kona la so tisolo yeah ntisisa. Okay, all right. And then ngwenya loko swi fika ka yona i time manager maka Joseph hayi mina ni twe ku ri vito ra kahle ngopfu because sometimes swi kahle ku hi va creative because last time hi endla group mpfuma ku vito leri a hi ri na rona a ri na ti-team to tala so sweswi loko va like ku fana na vito ra njhani so hi zi endla group yin'wana hi ku Mashangu maka Joseph a ku swi twa ti-video hi kuma ku na team yin'wana futhi na yona yi tirhisa vito leriya ra Mashangu ma so and so masiku leriya va ti oh so am nga la ku va ti-copycats nda nga ri n'wina loko se vito ra hina ro huma rona ri ri roxe loko va ku na manager maka Joseph ni twa swi ni tsakisa ngopfu because loko ni langusa la around a ku na lava tirhisaka vito leriwani vito leri na hina hi ri wexe and hi twa hi ri creative a ni tshama ni vona ti-video to fana shout out to be honest loko swi ta ka timhaka ta manager maka Joseph like I think swi very unique ku like manageria maka like xo sungula munhu u hleketela va Ibu hleketela vo Dada hleketela vanhu van'wanyana va like manager maka Joseph like okay mungu hi langutisa ku humeleli so like mana favor and na the producer so i mali anga kongata ani Faith u tere un'we wa n'wina o tina vito ra manager maka Joseph so i mani actually anga ta na vito ra ngwenya wa hi nga endlisa so. Okay, this one is Spanish Korean. Okay. Kata jagavu. Ata stampa jere dire jere skole ya. Stampa so classic na dwenta dongwasi va bifa nyama bisi kudalwa nyana. Yi tira mhloti wala ve create story cha manager. So sike asgira ka. Okay. Assist that is so serious. Kurai wa nga endlinyana like okay still na like to say because ntiva nga ri mana favor before a hlangana na manager maka Joseph or before you guys cause ingara loko endleni ka ti skits or one if I'm not mistaken ingara kuna leta auto story one then producer ngana yana still a shoota cause ntsundo na tin'wana ti bela kun'wana aka duplicate vanhu like so okay like mi hlangani njhani hi mana nga vona swa un'wanyana ku sungula then a hleketa ku ri you know what i nga ri hi nga hlangani undisanyana hi mana nga vona mani then aku you know what ngwenya because I don't think we chime music I chime music because loyi ule music ni le chime music mhlangani njani Tisame yo vanona vonana ku feneke hi va chumu. Okay We khomana hi va chumu hi nga endla swa mapela. ne Yeah. and then skits lexi misala nga xiba ngonyeza yi twa nga ri mi nga combine hi xi lexi nga ri la ku na talenta kahle Yeah, firstly ndavula so a biyini miyesa loyi that's the question lexi swi nga ndla ku iza kumbe xa yitisa kusuhi wiki yi vheta yi ku misa loyi na n'wi lava misa loyi wiki like ku humeleli yebo i character yena leswi a tisa hi swona after loko se ivi an approach ani aku i fane inana
so if I enter something yeah mara mina cause so ekta ni vidin khale ka loya se vele mina andla so nungiteka the video yena ari aku acting yena ari ku acting so vele kuba kuthamwa hasi kufanele ku inanwa I TV okay kusuka kwalano italwa namhlekediyo kufanele kuyiwa Salem okay akuri mina na misando na mana feve ya tumuka kuna misama welena ni wala mabiliko ya so kunto njani ku save what mali xikolo to dashgila like kumele yini like how do so like kuza abantu vakhandela baya le like sendle kanjani motwana nambyele ku ri okay a 7 ta kota ku hisuka cause Salema, guys, for someone who does not know Salema, it's a distance. You have to take a cab kusuka from Joville to Salem. Like kwala kati sula stika. Nsunduka suku rakona. Mani ngana mali mi. Nisanwa fostera ku afamben. So ntusana ku loku vanhu va khomani va kha va stop no rwavo yi. Nsunduka wenchata ku eka ta fambi. Akuri Friday ne. Tisera leswi nga fambisa swona. Ifambile fit. Ai ngana mali cause mali okay clothing the other dawle mali ai khomi akuri mali yo vuya tsena okay because langsana kuna misawo le maviligwe ka Joseph a ri 4 lo le maviligwe wa 5 cause akuna misano a iteka video kunene maso una magadeng kore already mina videographer and masungula kore kuna mulafa no ari kutsumise akahlanganisa swilo maswona yeah the plus angona mali na yena yo ifaneke atukuma aya Salem so like hela ingaba na thonto ukulukumba loko after so in Salema ikhela ivuya mara still ikhaya ibhati nani shortcut that the video okay so xivutiso xa mina gore are you guys dating like mi vanhu lava mi nga na vanhu van'wina kumbe akuzi like mo actela nje amona xo cakala okay yeah mina vele vanhu va kona that's what bizalo takana betrele yeah vanhu va kona va tele okay mara ai va mina I un'we ni vanhu va tele a nga ri na lava n'wana ku ri vana vanhu okay se a mina ukona and loko ni kan bale swa video uyimana sona na yena like ani mina vele munhu wa maditoritori nyana master so uyimana sona swa ku and that video ni amahlweni like push master yeah that was my follow up question and then nguna van'wana kumele I guess dating mina vanhu skipper I behind the scene ya manager mo Joseph gore like umele yini munhu kona in the ukombara na support the way the advice leswi a swi vonisa ku swona ka loko staka acting okay leka swa music as ni vulini timhaka to producer okay shout out and then I mean to be honest I'm not dating. You're not dating yeah and you're not searching. Hey, ladies, stay away. He's not even looking. He's not mingling. And then you? Okay, mina ndikusearching like. Ndikusearching. Koba kutikeni. Hey, Jonas, not that. Yes, not make sure. What's so difficult? Because when most of the time when it comes to the ring space, it's a freeway. For you guys, it's like It's a complicated like. It's a complicated move. Okay. I have a question for you. When was the last time you break up with Bill? Akumelin. Last time no go break with Bill. I relationship. Okay. Not that guy. Yeah. That guy
va ku rhandza byala Oh, okay. yeah then yena a ri na n'wana a ni hambela ku yini n'wana luya a hi wa yena sesi luya u yo ta na n'wana luya ka vona Okay, alright. then a ku va hambanini vhela a va hambanini ya mina na yena hi data swi va kahle va ka relationship then mina ni byela laya ka ku va ni va pregnant for yena Yeah, for the guy. then n'wana luya ekete a hi wa yena manje i wa yena and i firstborn ya yena Yeah. Okay. kahle ku vhele u hambane na baby mama and mina Say wena ungele ka picture sini. Yeah. pushini vhele ka mahlweni then mina loko se ni va na n'wana ni mina n'wana wa mfana hi ti 10 ta June 2022 Yeah. a swi famba kahle a va twa hini Yeah. Yeah. Okay. Yeah. la loko ti-advice ti ta yelana la Baku hi wena player misa luyo or something. Yeah. mina a ni ri madam ya Yeah. famba kahle n'wana a ya kha kula loko n'wana a ku 1 year 6 1 year 6 mfana a sungula ku cinca a va wa green mina ni tiva mfana a ri wa yellow a cinca a va wa green mfana na ya mina leyi yena loko mina na yena mina ni ya leyi a hi hambana mina ni ta ya yena wa home i ya vuya nampundzu Akaya. Yes. what then ku endleka yini then siku rin'wana n'wana a vatwa swinene madyambu ene munhu a nga Anga kona. then mina ni Swi le biheni nkarhi wolowo. ni kha ni lava ni famba kha ni lava Swi mbombozini ba biya nkarhi wolowo. then next thing in the morning lexi ni nga xi found out i ku va yena a va a buke montel na baby mama ya yena ya sungula va vuyelelani sweswo then loko va vuyele ni n'wi vutisa kahle ene ni vutisi kahle vhele ku mina ni moya wa munhu wa kahle. xifafa like loko ku ri ku ta nyikana to dyavusa ta nyikana Yeah. Yeah. lava ku tlhelela ka baby mama or u lava ku tshama lani na ja then a nga hlamulangi mara ti-action ta a ti tikomba ku yini yena u lava ku ndlani Se u lava ku tlhelela huma. Okay, I leniya. see. Yeah. Ni ku it's fine swi kahle ku mina wena hi ndlani Hi vuya hi hambana. hambana ti nge se za ti lumana ti nge se za ti vavisana ya even then ni va ni relaxini ni ku yo relationship like ku lava ku u nghena hi nenge wun'we Lo n'wanya va le now Yeah. searching. Yeah. I'm still searching. Wait. So how long have you been single for now? Yeah. Say calling you. The party time. Yeah. Yo, What- like loko ringeta hala onaka hala swi voya I mela see, hala I swi see. fana Yeah. like sen twanga ku like ani anova like How capable for maybe yeah. yeah No, ani got you. yeah must do this Yeah. so relationship I know. And then Ngwenya, yeah, it's in the location. Okay. kona munhu na n'wana u kona Oh, okay. Shut up. I know. Shut up. Okay. So okay. The next question. I mean, as much as you're saying, at least you're single. You are not looking. You have someone already said, she is supporting for your whatever career, producing career and stuff. You said munowe and work support and everything. But like, okay. You said una n'wana una sati una n'wana kumbe una girlfriend una n'wana a ni swi tivi ku hi nga swi vekisa ku yini yeah hi lovolini mus okay you know nsati na n'wana Ngwenya for the first time yi ku ya ku acting kumbe yi endla swilo swa acting u te yini ngama nga ze rangi ya kanakana yeah ya u te hafa mbani munhu wo rhandza ngopfu swa comedy wa swi rhandzela oh okay ni xo ku na loko ya xela a xela nga ri i ka balfenyana da okay ala bdizile ndzi swi kota ku olova ku munhu a nga tlhela kota ku yiva xibodi wo rhandza ku va xibodi se ni va xikokweli ku ri
ni ta kota ku mbala nekita so se tu vuya na madambu loko munhu sala ku vuya se ni nga chava dibundo lexi nga voniwi kasi a xi voniwi loko se already se tivhidiyo ti ri out na faneke xi tumbetiwa ku loko vavisa ku xa mali xana a no lombiwa yeah, I'm just saying. Okay, all right. Okay, for another question, kweleno kamba ne. Your character, mana favor, ne? Iyo na le ingele kwendlen ka rounds ka social media and whatnot, ne? You say approach you at gay. Batho ngare phela le ngare itlangela ala ka team ya hina and stuff. Ukumeka ikhaya imbala to week, ikhaya imbala skirt. yeah sizifikelele kwanani I don't want to say gay nje masho na gay and I'm not go bakahle kahle Ndiri kuwakaterikata. Yeah, lo mi juzana. sifike la juzana so sesibhaloyi ufika team ya hina lo kasino this one somebody for Acting. I do It's an act. You just put it in an act. yeah No, yeah, to alos ne. Aya amahlweni. Okay, so I have a question for all of you guys, ne. My next question is what do you say kabana babongo? Like you guys are not going anywhere. Molo puteni kahle. Leti atolo gwajeni, ti atsaveni ya gwajeni and stuff. Like what do you say loko munhu ataf kamdela guru you guys are not going anywhere. You're just wasting like your time. Meriyin ka munhu waloyo. Yeah, mina lexi ni n'wi hlamulaka xona ni n'wi hlamula ku olova ngopfu ni n'wi hlamula like benyana jokes ani u ri le gwajeni so tlhe ni n'wi byela straight ya le gwajeni mara ku ya na u ta hi follow ka rin'wana ra Ay, chara. Sheri, says he gwaja says, mara you are saying gura gwaja because you wish our like okay ka party ya leswi hina ngele ku sendleni. yeah ta hi follow yeah so make sense. must And then producer The negative, for the negative comments, yes. negative comment ne Yeah. ti matro ya ntsundzuka loko ku sungula va voyina va ku info ranango swin'wana swo puta ngopfu like because my home was Brooklyn imbala ku Yeah, le dabuka le. Yeah. busy u famba siya tshama exikarhi ka vanhu so ntwisa ku karhi n'wana loko wena n'winyi u nga ti tivi ku u lava yini swi lava ku u ta fota ka mihleketela ku Yeah, swi yeah. endlaka swi njhani so like the negative comment ta swinene hi ti ba makatla swi ngopfu like ndzi nga ta vula mi kuma ku na competition ta vanhu ta va ti ri kona lava vo phuta hi nini mara state hi va kha hi ti endlela swilo swa hina I got you. And then Ngwenya, how do you deal with negative comments? Negative comments mina ni delana twana hi ndlela leyi because loko a sungula nto vanhu va vulavula swilo swo tala and ntsundzuka hi nghena ka competition ya gas a ni nga ri kona mara ku ngheneni Sithole na Mana Favor. I'm coming ka yona. That question is coming, yeah, guess, but yeah, continue. Loko ngeni ka competition leya a ku ri competition yo sungula ya bona la ka Joseph. Loko ngena competition la ntsundzuka class insiku rin'wana loko lava vambirhi va vulavula mhaka ku ri hi ta wona mali liya vanhu va vulavula leswi swo tala va ku vanhu va vele ku phuteni swilo leswi loko swi endleni a swi make sense mo ti dyela karhi because ka competition la ku na ti-celebrity ku na vanhu lava tiveka ku influencer vanhu vamakulu and stuff loko a ku na leswi nga ta humelela leswi mi ni nga xi rhandza i ku a va give upangi hi ve hi forma team hi va team yin'we hi endla ku ri a hi fambeni hi ya lwa na marito lama vanhu va nga ma vulavula hi kombisa ku ri swilo ku hava ku ri xilo a xi endleki xilo xin'wana na xin'wana loko na xikwembu xa humelela hi believe marito yin'wana ku ri loko ni langusa mhaka va G1 leswi va nga sungulisa swona a swi nga tikombi ku ri va nga heta va ti-famous person va nga heta vanhu lava tivekaka swinene va G1 loko va sungula swona a swi nga ri na foundation ya kahle nakona a va xavisa swilo hi mavoko so tikhasete a va xavisa hi ndlela liya so ni ve ni believe ku ri vanhu hambi vo vulavula va endla yini loko xikwembu swi laveki swilo swi endleka swi ta endleka shout out guys, shout out, yeah. And then how do you deal with negative comment? Kadmaga ngune acting. The negative comment it's not record. Yeah. Like loko singula vele bona abanda leswa swaku kasi why ba ngwana tshama miri no veni wena uranda like ani ri nhwanyana ni ri one loko hi sungula okay yeah
wena va wa yi rhandza na vafana kasi why mi nga lavi ku actela rikhurisini ku hi mi vona u lava ku vafana lava mi rhwala ku ri ku endleka yini ni ku a hi vambi u ta swi vona leswi va ku swi kha swi endleka leyi a mi vona ta vona swi va ku swi kha swi endleka leniya so a va kha va endla sweswiyani like mina nkarhi wo tlanga hi vumulowu ra hisa dyambu a mi ri twi no dyambu a ni ri twi swi fana hambi mina ni ri dyambyini nawe u ri ndhutini nawe u le ku ri tweni mi ni nga le mun'wini le ku ri tweni nawe u nga le ndhutini u le ku ri tweni like swa fana hi le ku tweka dyambu kwenu wena u lo tshama kwalaho loko hembeni mina ni busy leswi nga na ku ti-entertaineni ni tlela ni right because at least ni endlini skitsi swo karhi and what not chara and then okay marito mo ka ma nga ri kahle kumbe tikhomedi to ti nga ri kahle loko swi ta ka timhaka ta acting kumbexani ka ti-skits leti mi ti endlaka and the age avava so loko ti ta ni tela ku bya vanhu vo tala marito mo nga ri kahle matsonga ma ri kona leswi ni swi mbalaka swo fana na tikhiva a hi swi olova ntangu lowu mo swi mbala mi ta swi twa a nchumu wo olova olovangi swin'wana swo tika ngopfu mbala hi sikete swi voniwa hi munhu un'wana na un'wanyana ku ri wa phuta swikwinini ma twisisi so mi tshama rito lama ku phuta so manda ku na njhani ni phusha na mahlweni no it was so okay he mentioned something very important. He mentioned Hagiazo, not competition that he nghenelela okay I mani loyi a ngete you know what ku not competition leti mi salangele ku tendleni why nga shootela ani sweswi ku mi yo shoota mi shootela especially ya Hagiazo kumbe xani mi yo hi ku hile ku shooteni already ka ti-skits to karhi a hi ngheneleleni ka inani I mani a nga ta na that idea like ro sungula video yo sungula I siku lera ra competition hi pfuki hi ya endla like hi endli video siku rero then hi tlhela hi posta hi siku rero liya a hi endlela swona swa hi gas cause a ku ri na leswi swa a hi khwaya yona tsundzuka yes a na ti ku ri a ku ri na inani kwini then hi ve hi luza nkarhi luwa then ku hawa I give up vele ku masocha maswenyipini hi pfukini then hi endla ya 2 ya 2 hi yona leyi yi nga fika hi ku popopopo number 5 yona ku nga fika ku popopopo kwalaya okay mtisi para mi titwe njhani like na ku twa team hinkwayo ku ri like manager ma ka Joseph came number 5 like because everyone was posting not the influencers have recognized all of you guys okay kuna team kahle there's like kuna team leyi ngeli ku teni because ni vone vanhu vo tala na vona lava va endla ku ti-skits to yelana na ta n'wini va tikuma va ri ku featureni na ti-influencers ku booster why you guys are coming with full force so mi endla njhani swi ndza nga ri mi le ka real competition na yena so the reason yo munhu a fanele ku ri a ya henhla ka n'wina I ku hi mani a nga ni posta kumbe hi mani a nga ni share ma twisa nyana so like mi titwi njhani as a team ku kumeka mi nominatiweni number 5 kumbe swi announceweni ku ri mi khome number 5 and hleketani competition letiya a ko 20 vanhu va twa ndlala laha handle laha ku laveka mali ma twisa nyana ku laveka ku dyela so mi titwi njhani as a team siku leriya like a hi chuwini hinkwenu like van'wana va ve va tema ti-data loko u live Sean one test a endla leswi swa ku testana Sean one test ku yi vonini sweswi yi fambini ni ri fambi kapu 10k no 10k Sean a yi serious leyiwani a ni ri ka WhatsApp a ni nga ngheni ka Facebook Sean a wu serious a ku ni serious then loko se Hagiazo a ndla leswa swa ku a tivisa ku ri va mani va nga wona because nga ra 10-9 ne ni rangi ni hindisa ya mahlweni fika ya ka number 3 number 5 ni nga yi vona ku I mani because mina ni foste ku vona ku number 1 then loko ni tlhela ri sendaku ni kuma ku laya va tsondeli leya hina chara guys chara mpushini na ku MC kwa swi nga tikombi ka mina because ni ve ni ba wun'wana like a ni tsakini kuma ku a swi nga olovi competition leyi a yi ngheneleliwi vanhu va ku tala a yi tele a swi nga olovi ni ku swi ri loko u za hi ku number 5 swi ri mitirhini ni ndzi ku hi ta ku number 4 wow what a hope chara
Hope yale powerful ngopfu yale. Yeah, and then itithi njani ngwenye kumeka Nyango yetitwe kahle ngoma ra premier ayitlele. Ayitele. Loko va announce hi 9. Sayitlele sayikwatise khosa kuna chisa xin'wana ximbe xibelana a hi fe khumi number 4. Yeah. Se ni voku ikuma se dama xa xi tlule hi tinani hi ti-likes na ti-viewers se za ni kwata ni tlela ni tema foni na vitwa na foni ku se hi khumbi number 5. Number 5 hayi se ni tsaka ni se njele ku hagya se a hi tlhavela mali. No. Okay, so okay. Kwala nga kona mali and everything. Mi kumini mali after. Mali kumi mara so tika. Kumeli because na mina ntsundzuka ngari ku ve na Vete va na problem because kuna mani va lava va nga wina a va ri number I think i number 2 i number 3 i number 3 lava va nga wina va ka xikulu then a va nchatela va ri a yi se lunga kwalani ku hawa a ku se lunga so already vanhu lava mi nga le ka top 5 a mi ri ku vulavuleni se okay a ri na problem like na vo va tlhela va vulava ku a ni ri na problem yo karhi yani yo rivala ku va tirha na problem ya yini a hi faneke hi tlhaveliwa hi both given yeah because both given yo lunghisa ku swilo la hansi ku hayi mi nga wari ni ta mi tlhavela se ku ra ku tlhaveliwa mali luya yo tlula ku he mani se ku lunghile na huma gede loko ni kha ni chata na n'wini laya no twa ku tlantla 1000 le ya mina yeah okay so stake nkarhi wo fika kwini ku ri mi kuma mali ya n'wina loko mi ku a ku ri na ti-misunderstanding and stuff ku ri kumbe a mi fanele mi va mi yi kume rini ne then mi ya yi kuma rini va ri bona both given hi xitalo loko ko va na competition yeah ivi munhu a wina va yi tlhavela vusiku byebyi nampundzu mi pfuka loko ku ri ku mi plan ku ti humesa mi pfuka mi kuma ku mali ya n'wina yi kona se sweswiwani swi teki i vhiki na nyana heyi ene so like so i munhu lowa ti-jokes va ni tlhavelini both given and deal like loko se hi ya ku acteni mumukha u ba endlela yin'wana a hi ya koponi so hala u le ku hi pfukeni u ri ye malini mbilu a yi fambeke gaga ni loyi sawa loyi ta n'wi vumbuluzeko hansi loyi u ri di mali njhani yanchetela ku he a ku se lunga kwala ka n'winaki ni ku hawa n'wina mi se lunghizeriwa va ku ka omini ku loyi swi ri u wami loko a ni dini n'wi mali ni ku okay u tli kahle se no wa swi tiva ku ri a ku na mali nga nghena mali mi ni nga va bye group ni ku hey mali ku na mali kwala nga nghena groupini no shout out guys like ku khomana ma vona ku endla swilo as a group ne xo sungula as easy cause mi dila na ti-personalities to hambanahambana ku na loyi wa ti-jokes a nga ta thiza vanhu yini if you were weak a mi ta swi teka personal ku ri okay se swi ri mali leyiwani vhele yi nghenini u dyini then mi hetelela mi lwini mindzuku mi ya vona na njhani ka shooting ma twisanyana so loko mi ri ku dileni hi group work swo fana na sweswiwani mi nga ri ku xuteni swin'we na yini ku ri mi dyondza ku lehiselana timbilu hi ta sungula ku xuta guys hi 1 sweswi hi xuta until around ma 5 or a ni swi tivi ku hi karhi munhu sweswiwani mani kumanyana a va ha sweka exactly so but like if ever like a ko va vanhu van'wanyana mani to a vanhu lava va serious mo hi nga xuti this a chat yo vanhu va kota ku tiva hi manager maka Joseph ma twisanyana but hi ku yini na swi tiva ni dila hi vanhu mina ni humese ti-group to ta ngopfu ni humese ti-group to ta ngopfu vafana va tech kasi gay stories easy on it ya mina va ri yini ti-Gen Zs like ni humese ti-group to tala laha mina ni kumeka ni ri behind the scene ma twisanyana so I know ku ri ku na un'wana a nga ha lavi mani n'wana u holova na mani but guys we just that unity na humor yo mi kota ku hlikisana swo fana sweswiwani yi vulini ku ri yo mina nakani mara u dila na munhu wa yini wa comedian like wa ku teaser nakani ya wena so hetelela u swisa ku ri swin'wanyana kumbe no hayi sebo yo yi tolovela va swi tiva sebo yo swi tolovela loko ku ri xona wa swi tiva sukusena khale na khale ku ri leyiwani loko u nga tangi kahle kha twa mumu leswi nga ta ku hlamula swo ta xuri so vo swi tolovela
Okay, okay. So how many times do you guys do your skits? Mkuma ku ri hi vhiki kumbe hi n'hweti mi shoot ti skits tingani? So Shoot ti-skits. yeah. I endli leswa swo hi shoot every week kumbe every day kumbe every month. A hi ngo hi shoot loko a ngo hello. A ku sweswi mihleketini ti dengi ya nkarhi. Loko u tshama hi drafta kahle hi endla so hi nga humesa something. So hi swona leswi hi endlisaka swona. A wu shoot every day. Oh, so okay. So munhu u kumeka a ri na an idea. Then u yi posta kwini a groupini. Ku ri guys nihlekete ku loko ho endla 1 2 3 1 2 3 swi nga famba so. Oh, then that's where mi kota kokasa ku ri hi ta hlangana kwini nkarhi muni, then mi vona ku ri loko mi shoota swi ta huma njhani leswiya. Shout out guys. Because the reason I'm saying shout out because I asu humika ka mana favor and asu humika ka inana leni matusanyana kambe ra le ku extend roman ono aro humika onone aleni matusanyana so itimhaka to imani sweswi a nga hleketa yini nkarhi walowo then hi tsutsuma na swona ku ri itimhaka to mu humelelisa ti-ideas ta munhu un'wana kumbe miehleketo ya un'wanyana a handle. No, shout out to that thing, guys. So hi xihi lexi munhu mi xi zondaku, each and every one of you guys, something that you hate loko ta ka timhaka ta shooting u ngo swilo swa ni bora loko hi ya ku shuteni this is one thing lexi ni nga xi laviki and hi swihi swilo leswi mi ngo aho loko se ni hleketa ku lava ku ya ku acteni ni va right ngopfu like ni ri yeni just one thing lexi munhu a nga xi twisisiku hi mhaka acting na one thing lexi munhu a ngo you know what, let's go on. Lexani ku na munhu a rhandzaku ku ri la ndlala swi nga ri unnecessary no kombisa. I'm trying to give you guys an example. Kumbe munhu la tshamaka yimeliwini everywhere, like every time if ane yime wena, like what's so special about you because hikwena afana ndasungula la ka mina. Yeah. Alright, lexi hi nga xi laveki loko hi ri hi ya acting like lexi xi borhaku yona ngopfu lexi ni borhaku mina loko swi ta ka timhaka ta acting lexi ngo a vo swi swa so a ni swi rhandzi. lexi ni borhaku mina ku loko hi ya acting hi fika hi rhandza ku endla swilo swa ku huwa loko hi fika loko camera ti va ti khomiwini se wena u lava ku endla swa ku huwa laha ene na hi le ku ndleka swilo swa mapela jakari mavoni se nghena na mina ni helelewa loko se va ku action se a na swi tiku ni ta vulavula ni dizi mhaka wena okay alright ni va ni ri dizi ngoni dina swi ni borha leswiya mara loko va ku hi ya ku acting a ni na mahika blind na vudyela a na tiveka sayiteni so okay, so then lexi xi ku tsakisaka ngopfu when it comes to acting hi yini lexi ni tsakisaka ngopfu hi loko ni ri ku acting like or loko ni ri ku acting kumbe loko me ni tsakisiwa hi swilo swa ku tala like na combination ya hina yi va yi ri right loko hi fika ka nkarhi wo ekita yi va yi right a ku ze ku ri na problem like munhu a delay ku ambala njhani loko hi ku nkarhi wo mbala sweswi ni mbala heta then lava tikhamera va endla swa tikhamera. Chero. And then producer mina lexi mina na ka timhaka to wena xi ni borhaku ne i timhaka to vanhu va delaya nkarhi sweswi hi twanana ku ri hi ta hlangana hi 1 o'clock fane ka this interview ku na un'wana so i timhaka ta nkarhi ntsena ni time keeping i timhaka ta nkarhi sweswi loko hi twana ku i ta hlangana nkarhi muni hlanganeni mara na xin'wana lexi ni tsakisaka i timhaka to yini sweswi munhu a fika a vula okay guys lexi a xi ni khomeletini a ku ri mhaka ya 1 2 3 a nga fiki yi nga ri like as business as usual. Okay, and then sorry mahlweni ka inani ka combination ya hina about acting ani ni vo yi ri sharp a ku na problem ngopfu hi tsuma hi ri serious n'wana n'wana u endla nchumu ku ya ku character ya yena yi n'wi pfumelela yena a hi tani ngopfu ndlela swo munhu n'wi langela swi endleka hi langela lowu nganga a tsandzeka ku hlamuseta ku tihlolo tirhile okay kula munhu a nga ta improvise kahle swilo swi fa swi njhani I got you. And then
Yeah, mina to be honest, lexi xi zondzaka swinene loko ti fika ka mhaka ya acting i timhaka ta ku ri loko hi fane hi twanana xilo ku ri hi fane hi endla xilo xa so munhu un'wana a kokela sayitini so ni nga swi twisisiki ngopfu ku fana na loko hi ku a hi tekeni phati leyi hi acta so yena ku a swi right a hi swi vekeni so ku va wa swi twa ku ri group yo yi pfumelelana na swilo swo karhi ku ri okay so n'wina basically you guys are dealing with majority roles ku ri loko team hinkwayo za yi vulavula so hi ho fanele ku hi nga yi ku hi ti-feelings hi ya hi majority roles loko munhu a vulavula something let's say group so hi fane hi twanana hikuva loko hi nga yimi na xona a xica ku no hele mihleketo a yi right hi fane hi stika ka xi xin'we hi twanana ku lexi xona lexi hi lavaka xona shara and then mina from now on a ku siza ku va na lexi ni boraka okay all right so lexi ni tsakisaka i ku un'wana na un'wana phati leyi a nga nyikiwa yo i phati leyi a kotaka ku tlanga yona a ku nyikiwangi munhu phati leyi a nga ta yi tsandzeka loyi a nga nyikiwa swona leswi a nga nyikiwa swona fana na mina nyikiwe vu-evil princess ku vhele ku mina ya swi swa yona ene loko munhu a tanga ya okay makes sense and then okay mina andiboni nchumu ni tsakisiwa loko kha hi ekita na vana ni ta ku na vona va na matimba swinene ku swi ka mhaka yo ekita va swi landzelela Isaiah ala ku landza munhu a hi fambi kwihi hi twanana hi hlangana hi xo xi ni tsakisaka loko hi endla hi ndlela yaleyo hambi yi fiki late na tlanga ya no swi ni tsakisaka loko ze hi fika ka mhaka yo ekita na timhaka ta mafenya sister mute eka gumula ku misa lowu rhandza ngopfu inana ku nyikiwa like ku teaser and what hi sweswo ku loko se va hi hlangane hi group le hemba like this is okay then dasungula la loko vanhu va la ku yi landzela ka ti social media platform where can people follow you yi nga hlamusela ku ri maybe ka TikTok imani ka Facebook imani ka Instagram ka Twitter if ever it's 3/1 I byeli va languteli ku ri yona yi kumeka kwini njhani mavito ma yona imani alright loko vanhu va lava ku ni landzela ka Facebook ni Mendi Mashawa then ka TikTok manikuma Mendi Mashawa nakona ka Instagram na sweswiya ni rivele la ku ni tsarikile mara ti account ti kona the account kona mara ni riva ku ni tsarikile oh sorry leswi hi nga swi tirhiseki a ni swi tirhisi tirhisa ngo leswo maswonso TikTok and Facebook ndanda ngoso leswiya okay mawona all right and then producer okay loko mi lava ku landela for ku followa na ku va mi kha mi cheka ti-update na yini swilo hinkwaswo Facebook name ya mehe i Sean wa Marimba ngenani mi ni followa guys TikTok Sean wa Marimba Instagram Sean hi tsala ku Sean ntsena na le ka WhatsApp na kumeka eka nomboro leyi ngo 078 259 3469 i nambara ya ti-call na yi le ka WhatsApp okay all right for vanhu lava lava ku produciwa for vanhu lava lava ku produciwa ntsena yeah ano kumbe se ti lave yi satana okay and then la tanga okay and then ngwenya mina guys ka Facebook Intsako Manganyi TSAH uskipa NKOH then u tsala ku Manganyi ya ti-I timbirhi na ti-R timbirhi makumu ka TikTok Intsako Manganyi straight number ya mina WhatsApp i 0604253104 0604253104 ni kumeka full time ni tshama ni ri online ana ni tirhi yeah okay all right shara and then hi guys mina ka Facebook Inethanan then ka TikTok JKia then the number ta WhatsApp 0639376378 like man book na le ka ti party ta vana ni va MC okay yeah shara and I'm still searching just searching guys was there ingari munhu u fanela ka ta email loko va bayiza boy bakera and then if okay mina ka Facebook ntsena ku miya Favor Mufenya ya xilungu liyani ka TikTok swa fana miya Favor Mufenya ka YouTube ntsena ku Sovumisa kumbe ku mi follow loko mina number ta mina ka Facebook ti kona ka bio ya Facebook oh okay all right
Okay, you see leswi mi twaku yi nga ri a ni swi coverangi ka this chat lava vanhu va fanele ku va kahle mina ni lava ku endla proposal guys a ni lava ku endla proposal ka team ya manager Maka Joseph. Proposal ya mina ku ri ku a ni va lava ne hi dropa just one episode ka this channel ya vona, full episode 30 minutes kahle yona kumbe 25 minutes kahle hi shoot 25 minutes then hi vona a ni vona va dila ti-skits. So mina a ni lava just one episode ya manager Maka Joseph full episode ya it's either 25 or 30 minutes mandisanyana xexa ku ri xikombe xa mina ku ri are you guys willing ku ri hi nga shoota this episode, but it's gonna be my episode. Either drop ka this channel, as much as not this interview, either drop la one ya manager Maka Joseph on my channel. So menanu can we shoot just an episode so that matakota ku understand in full? Okay, it's not like you guys shoot skits 33 minutes and 5 minutes. You can actually shoot like a full episode. Can we do it? Mansembiza we nga swenda kumbe malaku skokasa as a group. Then mbona kuri can we pull these things or not? Or malaku la yon. Think about it. I think kuringa swiende, yeah. Minga should. Yeah, anytime And then Minga should. Yeah, anytime Okay, I know. Very good saying, guys. We're gonna shoot an episode. So stay tuned, guys. Please don't forget to subscribe, like, comment, press the notification bell every time we drop anything.